Good morning. Northeast Window TV ka ayuk kinis analysis program meeting tabiri basing butaram na okchiri ngasigi Manipur da fongi ba tongan ba pauching sing yawi ba marui ba pausing si khana ne na bidamakta ko studio da hujik lengsin na lebiri basi ikai khumna jari ba ko oza renowned author and columnist Dr. Yengkokpam Dakeshwar oza taram okchiri oza ngasigi ahan ba pawina ko ge top pausing sing da sudum headlines wina loina madum yam ba yawra ba pawm tang han la khochege Zakuigi handa kita ni pansuba Lok Sabha election si masigi matungda kuigi campaign noina Amit Shah na laambada hata kang dibunda mana maya matana role sida election se lo rakanda handa priority si Manipur gi irang si loshina ba sida hana focus pi ganin haibiram bani tabu koi election si gi si loi kre haido kre sakafo NDA koi government se seme aduga numit ngasi ka thana numit tare ni sure ngasi pawo wahi Manipur related oi be issue siga ama pawo kang thora palaitri tabu recently akoi Jammu and Kashmir da Rayasi Kathua adagi dodana jing confirm sida militant attack torpagi issue siga mari leinana prime minister na so athuba da meeting changba loina na home minister masamakna koi gi mai tangbal lauraga akoi gi awang uta ki high level meeting ma pangthogadori haiba posima leiri matang se lakchini se ja koi gi Manipur da hana dagi sudum nainaraga dum lai koi gi dialogue ki discussion gi forum mayam tungan ba mayam koi gi intellect sing na Manipur da moina koi gi central government na yeng ba meeting se karin ha ba wang se mani koi Manipur gi irang se ma koi na lotion ba se ngamdra ba za la lotion ba ngam ba gi wang ba lai ba za lai ba za la na traga kamain tham meeting handa ki matang se masi yamna koi luba meeting hai ba tare ko North East area se magi border area buffer zone su oiba aduga India gi geopolitics ta yamna maru oiba jaga am su oiba aduga high area se in akoi gi dalai ba miyoising maru na Manipur se masi su magi hanagi yamna distinct entity ama lejaba magi national character ama aduga masi gi pochiga lairiba akoi gi India haiba magi civilization di process ani siga punna fusion to bangam da bagi issue ama adu bahawdagi la ebuko national contradiction ama still la bagi problem adagi separate to bani ning khatangani kot kani haibagi issue mayam su leidana sigi marak sidai da hairiba mayam sing asina maram orakanda lariba people's ki mindset ta purana akhoi India haiba magi civilization process tu da Indian haiba civilization process tu da akhoi people sing asina masi fully enrolled tawdana fully yawba ngambagi capacity se masigi mindset se masi leite haidana akhoi central government semiba center gi lariba mayam sing ase masina su masi uba ngamdeba adubu so far hoji bauda India gi magi akhoi process of culture da kari da sports da masi in India haibasi masak takpada Manipur su hojikti ek Manipur sina India gi part ama orak patigi hojibok masigi role si laruga la ibaneba aduga at the same time problem amana masida khoi India ri yengba yari se India si da tongan ba magi national khoi character mayam ama national khoi entity mayam ama pullaga India si semeba aduda haiba mayam sing asigi India khoi sina makhoi gi leiriba hanagi India semding de leiriba makhoi gi national character do aduga makhoi gi national civilization process do aduna makhoi gi madu protect tawna bagi damukta madu ngaktana madu kaihendana madu gi development tawna bagi damukta India ji pullaga India ji semeba aduga hariba makhoi gi nationality duna India ji lead tawraga India ji dominate tawraga chatpa pameba sigi issue se hairi bagi phibam se akoi gi Manipur gi lariba people si da du thokte maramdi akoi gi community PE adagi di land area land occupation area si PE adagi di magi lariba population si yamde aduna maram okana akoi di lariba India si da fully enrolled so kan si da India oiba se hana India gi da makta lit tawnen tholaiba nation ama sida akoi assimilate tawu afum ama leigadra haibagi people sing sida threat ama masa sida adum leijeba maram di leiba population aduga leiba magi leni section mayam asina maram kana masi contradiction se adum akoi da akoi gi su akoi ki oiba hanigi magi leiba national character malayjabnina madu protect toroga leiba pamba aduna maram orakanda India manungda yawba taragadi haiba posing ase akoi gi national character hanigi ipai puna semga leiba kadu sing ase masi assimilate tawgida natragana akoina litaw ga yawdoribra kamai tawduna haibagi sidaida akoi su yawwe ya akoina litaw ya haiba kan bo wakan su lerongani ko adubu India gi leriba
अखोई कैनोसिंग असिनसु हाइरिबे एरिया सि मरुदी ओइबा मरमदी बॉर्डर की करी की ब्रह्मा की चाइना की करी की पोर्ट म्याम से लेबा हाइरिबे लोइम इवट वसनरगा थोप इशू नेबा सिदैदा हंदक थोइबा इरांग थोइबा म्याम सिंग असे मसिदैदा अदुम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट की अदि तोंगान तोंगान कमेंट की मसे इंडिया की लेरिबा एजेंसी सिक्सिना मसि डिजाइन तौबा अदुगा मसि आर्किटेक्ट तौबा पोट अमनी हाइदना लोइबा हाइनरिदना को अदिगी देन इबिदा खुलाई फाबा कोरबा अदि ngarang makta leibak na thinga thame aba thong ama sari base India gi asoba purna mai thari kholi base India gi asoba agency ama gi company agency infra kari Bharat Infra bra kano adugi haidi central government gi kari gi makha da leiba yamna sawa company adugumba gi pochei sare khola tawi myam sing si na puraga chatpo khop myam sing ase masi moi su dum chali bane ko people na khangdana ko da mai thai ko le ngasi khabar su yaure sugumba mayam sing ase loina mak leina bani na मसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अइना डिजाइन तो पोट अमा अइना लोइसन बाय सिदि इरा लेबा पोनेबा अदुबु मसी कयामना मसी एक्सप्लोर तौरे मसी कयामना एक्सप्लोर तौरे अदुगा मसी खोइगी पोखाइबा सांग असिना मोना हजन बा यादबा सांग पोखाइबरा देन अमना मणिपुर गवर्नमेंट की लेरिबा माइकैदगी सु थोइबा इरांग असे अइखोइगी पीपल ग्रुप अनि गी मक्ता थोप इरांग नते गवर्नमेंट अमदी लेरिबा नार्को टेररिस्ट अदुगा एनवायरनमेंट थुगाइबा फॉरेस्ट ता खाइबा कोकाइबा दुने दाने हाइबा कमेंट म्याम से थमनग्रेको हाइबा म्याम सी थोइबा इरांग असि कनाय कनाय मक्ता थोकपनो हाइबा जी हौजि बोक्ता फुल्ली आइडेंटिफाई तौरगा खोइगी आइडियलाइज तौद्रिबा अमुंग गवर्नमेंट थोकपनी हाइ अमुंग प्रजा मर्द थोकपदौनु उहल्ली अदि सोना कनसु मैतै अपराइजिंग तौई कुकी अपराइजिंग तौई नागा अपराइजिंग तौई सी ओइतारगदि कमदौना अपुनबा मणिपुर मा हाइबा एथनिक लेरिबा मयाम सिंग असिना पुंजलगा पिखरबा लेबाक सिदा नेशनलिटी अमम अपराइज तौरगदि कयाम चावबा लेबाक कयाम एरिया चाउदना नत्र कमाइना खोइ सिदे डिसइंटीग्रेट तौदुरी सिगी मयाम सिंग असि लेबा सिदा हाइरिबा एरिया मफुम असिदा तंगदु लेताना हानगी लेरिबा अखोइगी लेरिबा एथनिक कंपोजिशन मयाम सिंग असे फजना कंसोलिडेट तौरगा लेबा तारगदि अतोपा चाइना सिंगना अखोइ म्यांमारी सिंगना करीना मसिदे तौरकानिदा अखोइगी लेरिबा अखोइगिदी सिदैदा इंडिया दा यावजरोय हाबा मागी कनोम सु लेजरीमनेबको मरम मदुना मदुगी पोतुन अपराइज तौखलक्तागदि इंडिया की सिक्युरिटी थ्रेट तौबनिना साइगी एरिया से तंगदु लेता हदबा अखोइगी कनो काश्मीर सु दुम तौइदनको माय बॉर्डर एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर अदु अदा आर्टिकल 370 लौथोए यानी यारोय म्याम तौदन कोत लेरि म्याम सिंग असे सिगी लेरिबा पोर्ट म्याम सिना मरम मोरकांदा सुगुम्बा अखोइगी बॉर्डर दा कॉन्फ्लिक्ट लेहनबा कंप्लीट लेमी मरमदी कइनो हाइबा कांसिदा मसिदी हाना मोगी नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र सु यावी अमसु यावी मरमदी अखोइगी नेशन अमगी मनुंग द नेशन अम अपराइज तौरकम होनरक तारगदी मदुगी अपराइज तौरकम होनरिबा नेशन अदो मदु डिसइंटीग्रेट तौहलगा थुगाइरगा थंबा हाइबसे मसिदी नेशनल पॉलिसी नेबको मरम मसिना हाइबा सिदे नेशनल पॉलिसी अमोइना तौबरा हाइबसे याम सिंगनिंगाइ ओय मरम मसिना मफम मसिदा हाइडी बसिगी पीपल सिंग असिगी माइंडसेट से आइडी येंगो मालेबा हाइडी पीपल सिंग जी माइंडसेट असे मसि फुल्ली इंडियानाइज तौरबरा फुल्ली इंडिया दा एंडोर्स तौरबरा मखोइगी बा नेशनल एस्टैब्लिश अमा लाकपा ngomgidoribra ngamoidoribra हाइसे मसिगी पब्लिक की मैंडेट अमा पब्लिक की खुइगी कैनोमा खुइगी माइंडसेट अमा मसि चेक तौबा माली हाइदना आइडी सुमाइना आइगी मेंगदि थमजै लौजनिंगी मरम मसिना लेरिबा इरांग असे मसि दैदा अखोइगी पॉलिसी एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी मोइना तौबनी हाइदना आई थमजगे अदुना इरांग असे लोइसननी हाइबा लोइसनलोय हाइबा मोगी मखुता लेबदों सुंगांगबा तमोइ लोइसन बिराई तौदबा हाइबसे मसिदी जनरली खोगी लॉजिकता आइना लोइसननी लोइसनगनी याम लाइले हाइबा पोटके लोइसन थंबा हाइबसे मसिदी आइना लोइसनलंदबने हाइबदो अदु अदुम तादरने अदुना मरम मसिना आइना याम लाइ लोइसलनी हाइबा पोसिमा लोइसनदना थंबा हाइबसिदी आइना लोइसलंदबने लौनेबको अदुना मसाइदा क्याउस लेहनबा मसाइदा इरांग लेहनबा हाइबसे मसि इंडिया की लेरिबा सिक्युरिटी रीजन दा हाइरिबा कैनोसिदा मसिगी इंडिया की इंटरनल सिक्युरिटी थ्रेट लाको को पकेदोबसे मसि कंट्रोल तौनबा एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी नी हाइदना अदुगा पब्लिक की लेरिबा मसिगी मनुसिदा पब्लिक की लेरिबा मागी साइकी पीपल की साइकी से मसि ऑब्जर्व तौरगा सेंट्रल गवर्नमेंट येंगा लई हाइबसे मसि माइना इरि थमजनी जाइगु जुलसिलापुगे पॉइंट यामना रिलेटेड ओनो जा अखोइगी प्रजा मियाम सिनसु इरांग से हौरकपदि अखोइदा फुल सिक्युरिटी पीद्रे मोइन थोल हेन प्रॉब्लम थोहनबगी अदगी बायस लोइ ओइबा मगोंग थबक जाथरकपदि सिक्युरिटी फोर्सिंग जे कोना लौथोक गाइबा खोंजंग प्रजा मियाम सु कन्ना तौरिबनेबा सिदा इरांग थोहलकांदा थोइना अखोइगी सुम थमजनबा यानबगी पोत सनबई मगोंग अमका उरकपगी वखलोन से याम फजन थंबिरि ओजा सिगी अतोप पाव अमना अखोइगी
जिरी बांगी हुजी कन्ना इरांग थोइबा मफम सेदा चीफ मिनिस्टर के हाना मसाना आदा प्राइम मिनिस्टर को सकलोबगी आदा लेरिंगे देगी कन्वोइसिंग आन थाजन बदे अटैक तोरप मफम सु लेरे मदुर चंगिबा कोई कन्वोइसिंग से मो हंदोरकपगी जिरी देगी थोलकपै पोसे लेरे तबो तबो ममांगी ममांग नुंगनी सिदेगी जिरी के प्रजासिंग फोंदो इसे चीफ मिनिस्टर मसामक लाकपिद्रगसु मरु ओइरिबदी इरांग थोइबसे लाक्सिन बिबा एक्शन लौखटबिबा अदुना प्रायोरिटी थमगा मा लाकपा लाक्तबे थोदोक्ते मरु ओइनि एक्शन लौबुदिन दरकार ओइसे अदु मतम पुनमक्ता कोइगी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसाना साइबसे सिगुम इशू सिंग थंखांग थोलक मतम द एक्शन लौखटकनि हायरगा चपचाबा एप्रोप्रिएट एक्शन से लौखटपगी ममी से कोन सुम इता तादना सुम उरगा दुम लाकपने हायबा तारे मसिगी मतंग किदसु अखोगी सेंटर की पोट की सुना खै सेंगदबा अखोगी मीटिंग चंगबीदबे पोट अमा इरै लेरे थवैना लुमना लौदबगी अदुगा अखोगी स्टेट गवर्नमेंट सु हायदे चेरक असिदा एप्रोप्रिएट एक्शन से मसी मसिगी मतंग से ज्ञान इता ताद्रबरा कमाय लौगनि से लौफम खंगद्रब जाला कमाय थंबिनिगस मसी केनोनी I from the core of my heart I heart ki thamoi degi hairaba kanda ko honorable chief minister se koi yamba birin se mayam na ki kholau mayam tai ko ma tawpa puba thamangam daba mawanda pressure mayam am leramgani khoina oiru dabani na governance su yaw dabani khang dabai wani mana tawningu mayam su leramgani tawbangam daba handicap oiba maramdi Manipur haiba se is a part of India neba अखोगी चीफ मिनिस्टर से अखोगी स्टेट की चीफ मिनिस्टर से मखुता सोवरेन आईडी मागी सोवरेन पावर लेबा अदुगुंबा गवर्नमेंट अमा नत्तेबा मणिपुर गवर्नमेंट से तौनिंगबा तौबंगम इंडिया गवर्नमेंट की दी इंडिया की वारे अमा मोगी गवर्नमेंट न लौनिंगबा लौबा ऑर्डिनेंस चलाइबा कैबिनेट वाइब लौबा सतनबी याइदना अदु मणिपुर की दी जुरिडिक्शन लेबा साइडे हेन लौबा याइ साइडे हेन लौबा यादे अदुसु इफ conflict arises center will prevail haidana malayri banebko karigumba state center relation asidaida magi state ki leriba jurisdiction sida magi federal structure ki oiba magi state lohum thokpa magi division area se masida karigumba center ki miyenga state ki miyenga conflict thol aba adoi taga di center na masi prevail tawi haidana constitution yawjeri banebko maram masina honorable CM gi magi pukning da su nongai ta ba pen da ba de mai wakan da mana semning ba shaping of Manipur hai tare ne ko madu gi ta da ba khot ta ba ke da mayam am leram gani mar maduna akhoi na maside da khabar da natraga na pau ne na da khotam magi le ri ba keno du akhoi na power and function du akhoi na u da bida khang da bida mangon da pai da hai ba su akhoi na ngasai gi id madu mai ke mayam de kitang khandara ga ko masi exaggerate po tawning de adubu security lapses oire law and order ki film selection bangam dre haibasi thoi birang sina dum masana tare ko adu honorable CM na jiri de sat khidaba masaning ngone ba sat ba yadri si kari gino sat pa tola ni hairi si kari gino haibasi am ni ngai wo po ne kana na intervene tawre no kado bai to ino haibase masi yang honorable CM man na sat kani lawgi po si wo to oni ka ta haira haibase heta mana ida isam sam na angau to hai bu ero moeba there is something behind this kariguma khara soidna leiram ngane na khalle bu ko adu state ki forcing asina thang ba to ba ya da ba to hallu maning to hallu ga hai ba mayam sing ase mongon us to ning mayam leiram ngane ba adu ma to bu ngam dri se akhoi ki government ki power government ki pangal adu ga government asida leri ba people adu ga India ki state ki sharing da Manipur ki responsibility ase masi akhoi masak mun khanga dong ne ba adu khangdraga dia koina wasi yam ngangu matam da yam haiba matam da anybody amana da aino oiro nang no oiro kana no ro ibe mano oiro ko simina sisi oyo matam da laiba situation sida koi warep lo matam da hekta hatu hatu lo ya da mayam tholakani ama mayam tholakani aduna laiba fioma se koi Manipur gi laiba government ki mapangal aduga government ki India gi laiba federal structure sida laiba Manipur gi share Manipur gi laiba responsibility mayam singa se अखोई इसाना खंगबा मसंगी अदुगा लेरिबा मयाम सिंग असे तसेंगना हाइरबा कांदा पुनमक असे अखोई मणिपुर असी मणिपुर स्टेट ना वारेप लौबदा सेंटर ना ऑलवेज इंटरवेन तौबा स्टेट अमनी हाइदना अदुम लेइरबा पोट अमनेबा अतोपा समना हाइबा कांदा अखोई साउथ नत्रगना अचौबा मागी अखोई नोइना सुमाइन तौरदी अखोई इंडिया के ममांगदा करी एमटी रामाराव न रकेनो नत्रो Manipur India gi leriba kenosina federal kenosina center na yam thina kenoda intervene tor patarga di south ki leba ama semgani ga na adum openly haiba ngame ba haiba mi du ka su faru deba
कनोना मसी इंडिया की कनोदा सिंगई गायना कजु फारगा जेंती जेल थमगी देबको अदु मणिपुर की सिमिसन हाइबोरमदी मकरी फिल्म द लेनी सिगुम्बा लेदिबा स्टेट की पावर एंड फंक्शन मागी स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैम सिंग असे मसी की मैम सिंग असी खंगना कोई थगु तबो म चंगी अदुगा एट द सेम टाइम हाइबो मैम सिंग असे मसी सेंटर ना लेदिबा खुद थिंजनबा थिंजनदबा मागी पॉलिसी की मखा पोले अदु मागी पॉलिसी दुनो फने न खलगति जेलगनी अदुगा होजिक लेदिबा सेंट्रल गवर्नमेंट ना फने न खनबा सिचुएशन दुनेबा होजिक मणिपुर थमिसि सि मसी ने की ऑब्जर्वेशन है वो होजिक लेदिबा मणिपुर की सिचुएशन असे मसीना इंडिया की लेदिबा गवर्नमेंट की लेदिबा मागी होजिक लेबा पाइबो गवर्नमेंट सी वानी कोई हाइसे पाइबो गवर्नमेंट असी की पॉलिसी मेटर दा होजिक ओरिबा मणिपुर की फिल्म सी लेबना हेना इंडिया की डेवलपमेंट दा सिक्योरिटी दा मागी प्रोग्रेस दा हेना फई हेना खनबगी नेबा सी थमिसि अइना थमी पोजिशन से अइना हेना फई हेना खनबदु नत्रो नत्रगदि सोप तौर होना गदौ नत्राबा अदुगी फिल्म दुना होजिक लेबा फिल्म सिना हेना इंडिया की कनोदि फई हेना होजिक लेबा गवर्नमेंट सिना लवेबा अदु लवबदुना मरो काना ओइबो फिल्म सि थमिनेबा नत्रगदि एनीहाउ तखायरगा पिया थमनि खंगदे कइनि खंगदे मो एनीहाउ कंट्रोल तौनेबा मरम अदुगी पावर शक्ति पूरा मक्से सेंट्रल गवर्नमेंट की मखुता लोइ लेरिबनेबा हैत नोइना अखोइना हाइसि यादरदि सि तौरनि नोइसु लाव अकुदु लावना चम चाउना पृथ्वी की मंगा सुबह इकोनॉमिक पावर लेरे G20 की अदुगे समिट की प्रेसिडेंसी ओरे इंडिया की पावर सी होजी अंगप फंगना पृथ्वीना मिलिटरी माइट अमोइना लौनरबा यामना कनब कइनोंद लामतमनेबा सिदे मणिपुर गुम सिदे इरांग मचा तेता मी मंगा तरा नतरा कुनकुंथ्रा न सि कनो तौरगा साइदिदा कनो तौरेना हाइबा सिदेदा पुपा कइमत मानद इंडिया की सिक्योरिटी लाम मेया थमेना हाइगा सिदेदा इरांग थोए अदु त यामना अखोगी ताबदे यामना वाबा यामना येंगबदे यामना नुआइतबा अखोगी इसा इथनदा अखोई सि कहदा लमांग तुमांगदा पंगलेदा लेबा कयम खंगदा पहिना हाय पंगा थाजबा लाइलाई सुगु कयमत तमदबा लॉजिक फाजिक पॉलिटिकल थ्योरी करी करा करीमत खंगदबा मी दौना को पंगांग लेबसे मसी सु नुआइते अदु लेरिबा पोसिदी अगी ऑब्जर्वेशन दगी थमजौ हाइतागदी मणिपुर होजि ओरिबा फिबम मणिपुर लेरिबा तंगता फिबम से मसी की फिबम सि लेबसिना तंगदु लेताब फिबम अम लेहनबदगी हेना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो ओइजब हेली हेना मोय मसा लौबदगी फिबम से सुम थमिनेबा नत्रगदी सोल्यूशन की लंबी मा मोयना पुथोरकनेबा सिनि आइना थमजनिंगी से matang se lakchning misa za khoi gi yes central government ki mogi sigi physic level situation sina hena phai hai bagi pot tumang adu meeting leram su yai to to khoi sigi manipur da khoi gi jiri gi case ya sina ta ba kona chora chanpur gam sathi bi leira bani adagi mori adagi kangpong pi dagi mayam se mete ki taksil lai bin hai ba tare khoi gi tan thora kan da smain to post lai ne chap mana bi case mafam ani hum da mayam thokram dana sigi matang de karmaina khoi kari step laukalaga shop line to way have se athing ba yadaba intervention leiraga so khoi gi khoi gi state government su lambi sidum line khangpham thobra habani thamjege matang sida khoi gi oja khoi gi karigumba nation gi benefit na traga karigumba pot amna sina fai hena thamba taraga so khoi se more than 60,000 people and displaced oraga laini mayam am sikhrabani thiba khangdana mayam laini khoi se national highway singda khoi gi lifeline oriba singda ningtamna khoi gi community em ji chatpa yadrimni khoi economic lifeline attack mayam tor ini sigumba gi cherak sida ja khoina condition sigumba se laitaraga so khoi state government na mapangan sona lairiba je hujikti khoi gi manipur gi oina di central limit yeng se koina lusina yeng da taraga so yam sathiba khunai lon ama haiba khunai badu oira abandana hiram khudi makta mapangan kangkhatpagi matam se yaudribra kamain thambini kangkhatpa haiba simakta bu akoina pulla kangadam neba akoi gi apun phim si lekan pungadabane kangadabane adu apun phim si leira di kangkhal ani haidana masida thugaina ba khotna ba haiba se masina policy amo oina government of India di masida whole thada reiba paisa budget ki nungdagi chahi India ki Manipur na India ki para me he oibudagi Manipur thada reiba punamak se masigi phim sida tana baine ba akoi gi leriba pose akoi isa gi kangkhan na bo khotna ba se akoi isa na khotna ba se masi kangkhal agadi India gi security threat lei na India na lowe ba India lai ngak na maram masina masigi phim sida tana na bane ba khoi gi chuk sang bar thada reiba paisa nungja kanna gi leiba all mayam punamuk se madugi damakta plan toroga madugi agency mayam thamaga madugi damakta government do mapan kan daba mo grip manung da leba government ma thamna bo hona bo khona bo kan any lamatam matongi pali bo government hek hobudagi na hosi bo sida laiba manipuri yengiba miyang se madu mak to handak ki sahi sida madu akhoi ki
explode tawne pokhai lak pai wane buko aduga policy di sango policy amane ba masi gi pot ase masi akoina yam tarai lawam sumde lawa sumde manipur da maitai khakta na tana whatever community khudimang na leiba pot che akoi munna wakhan khanba matam yore masi matam khalakan sida akoi da leriba potching ase akoi gi leriba manipur gi area se masi district tawraga sondu ri se masi akoi khakta ni ko haina akoi isa sina khanjarak pang ngamdraba masi da ai area occupation adu ada kuki na sai lege dongni maitai na sai legu nagan sai lege dongni na akoi masi sum wangkhan na ba adu itaraga di akoi se amonna pun mangamdawa maset kaiba akoi saida akoi gi lamne haiba yar oido film du yongna targadawineba madugi policy amagi makhada sathara iba adugumba sangaba government of India gi adugum policy ado maduda akoi isai thanda trap tawjaraga akoi thujagadawini masida akoi wakhan khalaga akoi na halakpa ngamaba akoi hinge karigumba akoi na halakpa ngamdraba akoi mase kaira akoi gi puwari gi semgal amalik lampuna maksya another puwari ama haugrane bako masi yamlu tanzani masidi akoi gi praja gi akoi gi mindset akoi gi miyangi wakan sida maitai khakta na khanba yaroi haidib area si nagak ta na khanba yaroi ku khakta na khanba yaroi masida da apunba collective oiba mindset ama changi ba masi collective mindset se masi akoi kana government of India di madu la oin to wi roi ba maram di madu thugai na to hona la ibnina madu akoi gi people sing asina akoi gi wakan da gi generate tawraga ma direct to pangam draba akoi gi phibam si amna lugani tungi future leiroi aduga aikogi puwarigi khongchat ama tangaksidagi hongani matam amagi wari mayam prithvi leba kaiba jati mangba mayam leigre puwari khongchata adugi manungduda akoi sudum yaugine bako masini huji leiba phibamsi oza hujiki yam phajaba observation thambiri achumbani oza akogi bajana se mamangi da mati amadi panbiram akogi manipur river gi mathaka thong sagala koi matang se sigi matang se mamanga su tha sigi tara hum doida akogi trak pochai yuat na jingba pusilak pagi kaksin kunong da fara kanda miyam na trak ani mai thagi bes leire ado moi hanba leite haba tare akogi lenga ki athing bagi mayokta amuka su ngarang che akogi imphal lagi pura akanda morang longkhai se lala kana tong law bada pusin bada jingna badagi trak mari se nupi mayam na thatna kotan tong badagi yuat na jing ba akogi keno ko mayawrak pagi plate ke ka mayam se thong sa sina bagi sina gadaba polam sing se truck ani um samuka so mai thare haba tare adu sigumba akogi sida suni akogi keno sing kina maning tamna haba tare ya athing ba thamma ba sifa ba akogi state lengak se kemta ki daba tawning da tawbai ya bagi type ta hanjin ama khakta na tan thenga kuding sum tawrak po se leide law and order sige yamna against the haba tare kemta law leitraba dawna tawning ba tawbai ya ba dawna dum tawrai adu masigi matang ki da suni dum chap chaba yade haibagi akogi keno sim lokhat pe uti sigi state ki keno na kamai thamiring sam tan people di pen da lengak na mathau taw da badagi lengak na thing da badagi lengak na thing ba thambas thongama sane na pura ise sari be agency kana number 1 then kari scheme gi makhada karamba project ki makhada lokhat pa saba thongo ya maru po natra naina ningai po ne ba adu itagari hairi ba Manipur ki manungda Manipur ki jagada Manipur ki ayaba yaudana chatpa haibase Manipur lengak si leitraba gumbane ba adu prajadi madu pendaba leibanina praja adi Manipur government na security pira satkada natraba leba prajana yadrasu if government gi adu athingba leiriba magi law enforcing agency duna thingada buduna thingdraga pita de praja sing se lebak si akoina wayan jarage akoina lengak jarage akoi anoba lenga ama leijarage harakpagi magi khoi sign na symptom ne ba hojibok da laiba pose marami noi gi nakoi gi lari balenga ase ai khoi gi will dagi akoi gi people gi general will dagi derive ta rokpa lenga ni haina haitar ga su ai khoi gi will du na khoi na sap to bangamdre satisfy to hon bangamdre akoi gi expectation du leitre maram masina hariba khoi gi will na se another will na ma do hong to okay adu noi gi lari ba keno se khoi thajadre haina hairap ga samane ko lengak na thingi hariba potu sana po ki puramba pot asibu sidai da yam nungai ba ma masi to some extent ai gi ming sila lambe ai ko so pa ai understanding da islamic law da maleba masi islamic law gi di karigumba magi islam gi chanabi gi matungina mi amase akoina capital punishment pi graba adu di capital punishment pi gi haitar ga di any magi leriba mi do afang mo pham amada
जगह अमदा मागी इस्लामिक लॉ की मतुंगिना मादो दुम माई के पनिशमेंट दु पीबे याएबा अदुमाइन तौदना लेबाकना अथिंग बथमग्रब पोट अमसि लेंगाकी एजेंसी ना पिरक्तरबनिना प्रजा सिंग अदुना मागी केनो लोखलकपनी हैना आई माइन थमजगे अदु मसी याम सेक्शन इंगाइनी अदु सिदेदा मुन्ने यंगबम संगी थोंगसि करंब स्कीम गी करंब केनोगी मखादा लौखटपा कानाना साबनो कोटपनो हाइबदु खबदसु इनरे अमसु इनरे मसी फजना मियेंग संगा लौखलकपा नत्रगदी मणिपुर की सिचुएशन से यामना अफबु ओइरोय अदुगा लो एंड ऑर्डर की फिल्म सिदी अदुम होजि याम फत्रे फत्तबा सि लेंगा लेतबो समानरबनी प्रजाना तौनिंग तौबा अदे अमा नंबर तौनर मतमनेबा सिदैदा अदुबु सिगी स्टेप सिमदी गवर्नमेंट ना अथिंग ब थंबा पो अदो से प्रजा से होजिक्ति एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ने हैना मसी लौबा ताबनेबको मसी लो हाइदी आइना थिंगगा थमिबो पोतु तौनेना पोरपो पोट अदो मदी प्रजा सिंग असिना मदु यारोय हाइना थिंगपगा समानेबा गवर्नमेंट की पुलिस ने थिंगदो पुदु थिंगदो प्रजा थिंगमनेबको अदुना मसीगी पोट असे याम तराइने यंगबो सुमदे यामना सीरियस होइबा मसी कंट्राडिक्शन याम सीरियस होइबा कंट्राडिक्शन ने बुदा मक्तगी दी मसी याम सीरियस होइबा कंट्रानी हाइदी कंट्राडिक्शन हाइदी गवर्नमेंट इटसेल्फ ना थिंगिबा पोट अमा गवर्नमेंट इटसेल्फ ना तौबा यारोय हाइना लेरिबा पोट अमा मदुदा लाखो मतदा गवर्नमेंट की लेरिबा एजेंसी दुनो फ्री थारगा प्रजाना थिंगैबनेबा अदुतागदी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस हाइदी people sing asigi mindset adu government sigi leiba responsibility kaino haibase masi isam samba phenomenon nate masi yamna critical oiba phenomenon amani masi dagi ni akhoi gi ahongba haiba ma tholakadori se sigi kano se contradiction se masi government masi ham kupno observe toba chumme na I lawje masi yam phase ba observation thambi ozana oza khoi gi atopa paumna Churachandpur da mini airport ama semgat bina ba MLA कोई खौतेन सिविल एविएशन मिनिस्टर द तक्सिन क्रियाबसिगी वाफम सिनी किंजापुरा मोजा नाइदुदा कोई रिप्रेजेंटेशन नम पिछलकांदा माना हाइक वाफम निसला इसे सोर्स ना कोई खबर सिदा मतेम तंग जाई पाथोकचगे कोई टेररिस्ट खक्तन लांदारा खिब्रा हाइना खनरमबदु ओइरमद्रे कोकी मिनिस्टर अनि याउना कोकी एमएलए ता लौतुना दुना मै मथक्ता लांदाबो ओइरमले हाइबसी कोकी एमएलए तरा अमदी कोकी टेररिस्ट सिंग कुपना ताना दुना लौतुना मतुंगदा डिमांड तौरपनी हाइबसी हौजिक्ति मयेक सेंगले हाइना सिगी सोर्स ना हाइदी लोइना चप मानबा पाउसिदा मुक अतोप सोर्स अमना पालिबा खोगी पालिबा वाफम सिना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड तौरिबा कुगी एमएलए अयाम्बा हौजिक दिल्ली दे स्टेशन तौरगा लेरी मखोइदी हौजिक मणिपुर लेंगा कमरी लेनद्रे अदुना मखोइगी ओइबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी हाइबगी डिमांड फंगनबगी दमक मरी लेनबा मिनिस्टर खुदिंगमक मथंग उननबा सेम सारगा लेरी हेबा वाफम सिने थमेसे ओजा मसी कमाइनी गेंगबा याय ओजा कोइना मोइ से इवन अखोइगी इंडिया सिदेगे कोइगी मणिपुर की सक्तम से काइदना बखोइ कलेक्टिव ओइबा कनो दु यान मरु ओइबा जान थंबिख्रिनी सीदा मोइगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की लंबी से नक्सिलक्तुरी न लौबा याबरा सी कदाइ फवा माइ पाकनी कमाइ थंबिनी ओजा करी खोंथांग मोइ लौखलैबसे मिनिस्टर यावरी बनी कमाइ थंबिनी मसी ममांगदसु आई कमेंट खरदा हाइतारेको तो डिस्कशन की करी कमेंट दा आई थमजाबे यावग्रे कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ना मागी लेरिबा भारत की मनुंग दे लेरिबा लमसिंग असे पुंजल लगा अनोबे स्टेट अमा सेमबा हान लेरम फिल्म थुगाइबा साउखटबा पिक्शनबा ममिंग होंदोकबा हाइबसे मसी कॉन्स्टिट्यूशन की अखोई की अयाबा मागी प्रोविजन अमगी मनुंग दे लेबा पोटनेबा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन याद्री से भारत की स्टेट अमना भारत की तोगा तोगाना तारगा लेबा अम लिंगजरगी हाइबसिदी अखोई स्ट्रिक्टली मसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ने हाइदना मदुई मथक रिटालिएट तौननबा प्रोसीजर मयाम लेबा अदुगा भारत की मनुंगदा अखोई एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी की दमकता नत्र कम्युनिटी अमगी मखोई सैटिस्फैक्शन की दमकता स्टेट अमा सेमबा स्टेट अमा लिंगबा एमएस होंगलोकबा होंजनबा बॉर्डर चाउथोकबा पिक्शनबा दिस सिदी मागी आर्टिकल 2, 3, 4 बोकी मनुंगसिदा मसी लोइमक यावरगा लेजेबा पोटनेबको मरम मसिना कॉन्स्टिट्यूशन की मियेंगदगी येंगदी हाइरिबा पोट असे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओए हाइना लौबा यादबा एरिया अमसु लेदेबको अदुबु कॉन्स्टिट्यूशन ना याई हाइरगसु हाइरिबा कॉन्स्टिट्यूशन अदुगी मथक्ता लेबा अदुगुमा कॉन्स्टिट्यूशन मयामदुना इकाई खुमनरिबा इंटरनेशनल लॉ की लेरिबा प्रोविजन सिंगसिदा मणिपुर की लेरिबा लम मसिदी हानना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯣꯁꯤꯗꯤꯇꯤꯁꯅ ꯂꯣ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯔꯥꯏ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯃꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯅꯁꯨ ꯄꯪꯌꯥꯗ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯏꯟ ꯕ꯭ꯔꯣꯗ ꯁꯦꯟꯁꯇ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ TTPꯗꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯕꯥꯕꯨ ꯅꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯦꯚꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯚꯔꯥ ꯍꯣꯡꯊꯍꯟꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯃꯥ ꯀꯃꯦꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯕꯁ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯥꯔꯀꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤꯀꯣ मधु कैसु कायबो लेते अदुगा मधुना मरम ओरगा लेबाक थुगाइदो ओरगदी मधु स्टेटना इंटरवेन तौरगा कमाय तौबनो हाइबो येंगबो संगी अदुगा लेरिबा पोर मैम MLA सिंगना मोइना कैंपेन तौरिबो कोलिबो कदो मोगी एस्पिरेशन अम फोंदोकपनी कोगी अपाम फोंदोकपनी मधु दा गवर्नमेंट पीबा नत्रगा पीदबा लेबाक सिगी पीपल सिना करी हाइबा हाइदबा हाइदुदी अखोइना वारेप लौगदबनी मधु याददनबु होजिबोक्ता लान थोई खोली अदु तवरा तवैना लेरी ऑब्जर्वेशन सि मसाइ सिदी यम येंगबो यारिसे थोइबा इरांग असि अखोगी लेरिबा गवर्नमेंट असिदैदा मसिगी पोटसी कोगी मणिपुर गवर्नमेंट ना कोगी ड्रग लरोनबा पोपी थाबा एनवायरनमेंट तखाइबा फॉरेस्ट मांगनबा कैदौबा कांबू सिंगी मथक्ता थबक लखोपदा मखोइना गवर्नमेंट दा हंददना मैतेदा हलकपदगी असिगुंबा इथनिक क्लास असे मसी थोरकपनी हाइदना गवर्नमेंट दि हाइरिनेबको अदु इतारगदी हाइरिबा थोइबा कांबू सिंग खुदआलिबा कांबू सिंग असिदैदा आइनों थमजनिंगिना गवर्नमेंट असिना मु थमजनिंगु वाफमना अदुगुंबा खुद थाराइबा कांबू सिंग कैसिंग मैम सिंगदो मदुदिदा गवर्नमेंट ना चपचाबा स्टेन अमा लौरगा को अखोगी मैतेइना मखोइदा रिटालिएट तौबा नतबा गवर्नमेंट की आर्मी से सिपाही से कोनद्रे हारगदी वॉलंटियर मैम सिंग से रिकॉग्नाइज तौबियो थ्रू प्रॉपर चैनल दा आइडेंटिटी कार्ड पीबियोबा मखोइदा रिम्यूनरेशन पीबियोबा लेबाकी लामी खोंगटपनेना को अमा तौबनेना अदु नतबिदा अदम थोबा तौबकी कनोदि कंट्रोल गवर्नमेंट अमा हाइबा तारगदी माना कंट्रोल तौगदसु व्हाट एवर लेरिबा कम्युनिटी खुदिमक मदर यावपो खुदिमक सि मागी लेंगाक्तु लेहेति उटकदवनेबको अदुना लेरिबा मैम सिंग असे मसि गवर्नमेंट थेंगनरिबा बोर्ड सि गवर्नमेंट ngमद्रेना लौतारगदी मदु द थोलेबा मैम सिंग अदो नै वॉलंटरी सर्विस ना कोई फॉर टाइम बिंग पेरोड सि लानसि लोद्रिबोक्ति इरांगि नमद्रिबोक्ति हाइबसि गवर्नमेंट की नखोइसि खोइगी गवर्नमेंट ना एंगेज तौबा गवर्नमेंट की थबक सिननबा अदुगुंबा सिपाही होइना नत्रगा कैनो होइना नखोइगी CCP नि रिम्यूनरेशन सि यावनिंग सि यूक्रेन की वारदा मोइ सिविल मैम मा कोखलगा यावरिदनको आई आर्मी दुनो कोनदबनिना अदमाइ तौदना गवर्नमेंट ना मसि मेथड ऑफ पॉलिसी अमोइना लेरिबा हारिबा सिंग असिदगी एनी ग्रुप तगी ओबि याय सुगुम मियो सिंग असि थेंगनबगी दमकता गवर्नमेंट की स्टेट की फोर्स है मसि होजि अवाट प लेरे लाप्सेस लेरे अदु इंटरेस्ट लेबा पर्सन ग्रुप खुदिमंगना not only मैते को एनी बॉडी हुइबर मणिपुर लेरिबा ग्रुप अमदगी हारिबा मयाम सिंग असि थेंगनबा द सरुक यानिंगबा मयाम सिंग असे कोई था अमदा तोलोब सुपीगनी अन कोई लाइफ एंड कैनो से स्टेन रिकॉग्नाइज तौगनी फॉर हारिबा सिंग असे मेथड ऑफ पॉलिसी अमोइना मसि तौबा याबा गाक्तनेबको अदुम मयाम सिंग अदु तौरकांदुदा तौहनिंगी हता ग्रुप मसेन ओइना आइडियलाइज तौबा तारगदी कुकी मैते लान हायदि मैते अमा लेबो कुकी अमा लेबो सोनो दौना त्राबा लानजी अमम लेरिबो मैते कुकी दी लालु मादन कुकी ने मैते नेबा अदु कुकी अमगा मैते अमगा लेरिबो लालु लेदोंनिना अदुगी मैते कुकी हैना मसिगी पोसे आइडियलाइज तौबसे मसि पामदे अदु यासु यानिंगदे अदुगा गवर्नमेंट ना हारिबा सिसु मागी चिंदगी ngangiba thabakto achumbo onthoknabagi thabak oina tawhaningeबको अदुदैदा मागी करी लेबनो द गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लेबरा कैदोबनो हाइबदो मधु थमोय सेंगना मधु प्रजादा खंगनबम थोई अदुगा मधुगी पोतुदैदा अखोइना तुमि लेसलकांदा आदा यारक्तबनी अदुनि अदाने हाइब नतबा स्टेप अमदी को मागी यामना थमोय सेंगबा आई नतगना आई
ngamdre suma phium sima lae india government sumai haire akoi sini part amani leba mayam kai do si haibano akoi haibana singba thamoi gi ba wari amadi lohom thuina sum tasala khumjal laga sum hairaga sum toy mo ko sum ba sugumba haiba lenga ma pali bani ko akoi india da yauri se akoi india gi part amona akoi gi future akoi gi progress legadra adigada akoi gi prosperity legadra ama togadra yaro ma poni adubu akoi yaro matungda akoi su thajadana mai electoral politics yaudana government se me yaure ada akoi tawning mayam singa se sum ba hindrance sum ba kar mayam sing si pire adu tagadi akoi haiba sigi part amoi leba sumi ba sum dobra haji praja mayam wai losi ama tawrasi haidana government gi thamoi sengna praja da appeal to bom sang dane sum ba yarakti leba mukta anybody BJP su oishinu Congress su oishinu amasu India is federal structure amane ko magi state ki autonomy power khari lejari ne ko adu leibani na madu ki do sinara kanda sini lebak si di sugum basi noi tauganu na draga dia isi tauni ya da na ipaja da haip tare nda government ga masi kari treaty no na draga kari taunu no kamai taunu no kono no hainu adagi oiba thauna pa decision do lebak ki lu sing mo na khoi lahon pa mi haibagi wane ko Manipur na India da yawi se akhoigi kaino oina yawbane akhoigi Manipur gi lediba territorial integrity Manipur gi future aduga Manipur gi future bright amagi damakta as a adi lediba mayam sing si protect tawni nga ga sakani chakhor porakani haidara masigi damakta yawbane ba adu lediba political system sina porakpa ngamda taragadi makhoina political system ase deda yawriba actors sing ase masina aikoina people the convince tawise India gi par amoina sugum prosperity sugum mayam sing ase lakani haraga akoi praja sing ase convince tawga electoral politics ta yawa kansidan India gi par amoi bini Manipuri hana India gi smai tawna yawa panate si lakpani adu dagari haiba sing ase da Manipur thugai bagi wa oina Manipur dak lorong bai wa oina Manipur sung lakpa taragadi people sing ase akoina convince tawba ngamdre maram masina people sing ase gi aspirations se masi kamdong na thongadam no khangdre people na wai noi hat ke hatok piro tumna takta lohen biro kaido bono haiba government of India wa lo biro akhoi di si film sida khangma ngamaroi haidana yamna saw political ball lamagi decision am lawo matam id naksa masi tawroi haini ai su leite taro posu yai matam moi gi tolerance ki limit to yaudaran taro mosu ebi ai na tragana kai kan no to ba matam gi akhoi yaw ya bang hang yaw re akhoi di dum siroi sai su kar sai lei mam sing ki adum to ga lore to lak khalam magadi khangde ko adu political being am orgadi masi ki wapam se aina haijari wapam se soidana mase hojiki leiba siam ni thorok trasu ano bulak ba siam thorok pi ai natraga ano future am thorok pi ai ko sigi film se tholoi haningai leite maram masina masi tholok matam dadi India sisu apaba aidi oiroena khale prithvi leiba kaino sida kaino ne moina sugumba hojiki matam dabu sugumba dictator sugumba colonial rule sugumba imposition sanabi yabrane haiba prithvi leiba mayam wanga kane ko matam du deida moju tumin le biaroi amato biaroi chumna gi hoji yari ngi sum khangbai wani haiba pose tholo yani ngai su leite masi tholak tringaida masi chamsana intervene tawrakanda hai birang se aidi lusanna ba honobuna phagani haidana ai sum hai tamje yak je za pike yam phajaba point me amozan pokhat piri za aroi boina maroi ba paun amtang kala khochege akhoi hujik irang su yam kana thoi yam tangdu leita daba awa ba fibam dani mayam sena hujik leiri se koi gi mairak sidaita zamarom da koi gi handak pangthok ki ba world environment day ga mari lenna fesok machine by state level painting competition amagi manayan thok bagi thoram da koi gi director of environment and climate change ki director dr Taurangpam Raja Kumar na tham ki ba form si social issue da natana environment ki issue da su mai onsin ga da bani masibu na thaiduna koina thamba sidi maru ena lauda ba sidi aran bu oigani haibane oja masi masu yamna maru oi ba haibabu kanone akoi handak akoina uki ba yam extreme oi khalakpa akoi gi Manipurda nong tarakpada nungsa sarakpada akoi gi mayam je khangba ngamda koi gi di len tarakpada amuk to uju mong da yam extreme mo ga mong da hana koina yam nungai ba environment sana lebak na hairami bisigi ahong ba yam extreme change am ga koina uga phang basu aduna chok khudam amju oi khramni sai matang je zaroi boina kamai thambining yam na sum barawa phamni environment haibasigi part amane ba human being asisu nature gi part amane ba human being asisu aduna masibu balance tawna akhoi da yam lebuk thiri se mioi ba haibasida atai jiba da yawdaba khoi gi nature sibu akhoi gi modify tawba ngambagi capacity ama isona khoi semba matam da khoi si khoi da pibi re ebo ko masibu khoi na akhoi gi thinking capability si ko akhoi gi
thinking capability se machine mara mo kan sida akoina phani akoina phadau manba khanba wakhan myam sing ase akoina sum disturb tawe adu nature di hek balance kai ba matam da akoi si leibe yaroi akoi je masi akoi human being na masi khangada bane ba atei jiba sa nga sing sidi makoi gi oiba makoi nature disturb tau deba makoi nature na pirapa makoi gi kano do principle do adu khak follow toroga sum chat pani na moina nature gi leba pot myam sing se samna kan da kai na saji sai ko saji na o kano unmala masing sai adigi di ama hogdong na usi sai ama sai myam leiba mai lei myam sing se masi balance am da sum tawe adu human being di masi gi balance ki wang da la le maram di magi leiba capacity sina magi hekta si loima kaktalaga agi keno sida well si na traga i keno si accumulate toroga ai si nungai do boi khalle ba ko madugi myam singi wakhan khan masina maram wara ka si da kogi nature da kogi environment da disturb tore ibane ba masigi environment ki disturbance se masina ai koi myo ru lo hin jaga do ne ba malem si lo hin jaga do ne ba ko myo bana kalle hari se masya kamai to ge da koina haina balai da na ko yamna kan ba yot che kanamta na tudek pangam drasu masadi gi poksaba koi gi yoling nadi koling nadi adum mata ras nadi ko adum thugai ji den ko adum mai to ga human itself ki magi mana phane na khali magi thinking magi wakhan khukan se masina maram ga nature si ju lo sendori ne ko aduna masi koina check and balance to hogda ba nature si lu pada koi si yawe che masi akoi mi hu na khanba ngam bi capacity sin khalau da ba adum atopam da khalaga sakhra adum masi adum akoi si dum masi singing to wada malem si kai wada adum yaw ta bani yam dikoble wa akoi na nong ju nung sa gi sang kai da ba akoi na nong ta dra kan da ne prithvi sahi ma nong ta dra ba prithvi si kang ga loi ga da te ising manung lupa loi ga da ne ba akoi na di nong ta dra ga ising la oi da wining ne ba adu prithvi se saruk ma tara gi manung da mapan di ising ne ba atei na phamjel laga leibi wa ne ba warming to kan da kari gumba hari ba -36 ki natraga -40 ki atlantic ki kari gi un myam sing se masina warming to kan sida khoi sai sida 100 celsius gi ro pi ai ko nong ta da na but atlanta da ma khoi gi minus ki matak da 3 lakh lak pa kan un myam loi sodura ne ba sodura ki un sing ado aduna ising mo laga sentar ko matam da di malem si malem moina kang ba lei roi ko ising manung da leira kan da khoi si loi mak si ga ne ba ko masi gi wakhan si yongna khoi gi lei ba miyam sina hai tare scientist di khalam bi ai khang mani na adubu makoi gi awareness makoi na pi miyam sing se masi akoi miyam na illa kan si da akoi miyam na khalla kan si da akoi gi limit ki wang ma landana akoi na thaga da ba akoi na saga da ba akoi na khaka da ba miyam sing se limit ama tham kan da madu gi wang ma landana koi sala kan si da environment se shape tor kan da koi se asang ba male ma moina sang lei ba ma sangi karigumba masi gi limit si wang ma cross toraga koina akoi nungai na bane na khallaga toru kanda high river environment si loi bada akoi su part of the environment ni akoi su loi gani hai base masi khanba ma sangba masi khandra di upai lete malem si pichibi si laitra ga akoi su lai roi doi bane chaman dan akoi na sibu nungsi ba ngak sen bai basi di akoi gi tangai phajaba tau phajaba thongdang amani se koi na dam ningsing ga dam ne matam puna makta yam nungai je za akoi gi ngasi ga ayuk in news analysis ki program sibu saru ga bi duna mapung fan bi ga makta za pa muka so hanna notice window gi ma kai de hanan da ga phongdok je ngasi gi ne de ayuk in news analysis program si matang si loijare hayeng su pungphom si makta da sungu chudana mayamna notice window gi akhana program news analysis bu sungu chudana meeting tabiu puna mo po mukha na khul